Moja naredna gošća je izvođačica etno pjesama, dirigent, ali i zaljubljenik u poeziju i prozu, tako da reći ćemo jednom riječju umjetnica Nikolina Kovačević. Nikolina, dobro jutro i dobrodošli kod nas. Dobro jutro, hvala na pozivu i bolje vas našla. Kao jako mala si počela da se baviš pjevanjem, bila si dio mnogih poznatih festivala kako u Crnoj Gori, tako u regionu, kasnije ćemo ih sve pomenuti, ali kako je počelo sve? Ko je prvi možda otkrio tvoj talent za pjevanje? Zanimljivo pitanje, ali često me naravno pitaju. Od malena sam voljela da pevam i još taj neki, da kažem, osjećaj za ritam se ispoljavao kada bi me verovatno mama ostavila samu kraj televizora. Bukvalno sam satima umela da cupkam uz televizor i da reagujem prosto samo na zvuk, ali moram da priznam da je to prvo primetila tatina tetka sa Cetinja, koju ovom prilikom pozdravljam, Cica Kapičić, koja je prosto čula u susednoj sobi kako uz televizor paralelno neko peva. Odnosno, ona je mislila da to prosto samo televizor proizvodi zvuk, ali to sam bila ja i tada je nekako insistirala da me roditelji prosto povedu u muzičku školu, da proverimo sluh i da prosto vidimo da li tu postoji stvarno ozbiljni kapacitet da ja krenem sa školovanjem i tako je to i krenulo. Kasnije sam ja prošla sve te konkurse, testove koji su bili neophodni i od tada, i evo da kažem zaključno i sa srednjom muzičkom školom kasnije, odnosno muzičkom gimnazijom i fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu, muzika je definitivno moj izbor i moj životni poziv, ali uvek sam insistirala na tom obrazovanju koje sam prosto paralelno gajila uz sve festivale i muzičke događaje u kojima sam učestvovala u tom periodu paralelno. Osim što pjevaš, ti si i dirigent, nekako objedinila si više umjetnosti u jednu. U kojoj možda najviše uživaš? Još uvek mi je teško da dam odgovor, zato što me i to često ljudi pitaju da li sam sad odlučila da budem dirigent ili da budem i dalje vokalni solista. Srećno ne moraš da odlučuješ, nekako možeš da se baviš jednim i drugim. Da, ja verujem u to i hvala što isto mislite, jer to su zaista jako bliske, da kažem, grane u okviru muzike i srodne su profesije. Svaki dirigent mora da zna dobro da peva. Opet, za nekoga ko se bavi vokalnom interpretacijom, vrlo su bitne neke druge sfere koje kao dirigent moram da posjedujem, tako da prožima se to poprilično, ali pevanje je nešto više od hobija i nešto više od dirigovanja u smislu neke profesije, jer prosto to je na neki način, verujem, i moj dar. I smatram da imam veliku obavezu da ga negujem, a dirigovanje je nešto što je već ovako izazov u smislu profesije, što zbog toga što je teško baviti se time i nekako nije često da žena bude u ulozi dirigenta. Onda imam osjećaj da me to prosto nekako više uzbuđuje, da se baš posvetim onome što je nekako retko u svetu i današnjici. Da pomenemo na samom početku ono što je negdje najsvježije, to je nagrada Treći glas dijaspore koju si osvojila. Kako je proteklo takmičenje? Divno je proteklo. Čuje mi se malo po glasu da sam umorna, jer smo slavili prethodne 2 noći do ranih jutarnjih sati, tako da se slabo spavalo, da. Ali šalu na stranu, prošlo je fenomenalno. Ja sam jako srećna, jako zadovoljna što sam bila deo svega toga. Ovom prilikom se zahvaljujem još jednom organizatorima, zahvaljujem se najvećoj jedinstvenoj divi Branki Šćepanović, jer je ona, da kažem, prepoznala tu neku moju ljubav prema crnogorskoj muzici i ona je bila, da kažem, glavni inicijator mog učešća u svemu ovome. Samim tim je i ova nagrada za mene posebno draga i nekako je ona udeo, da kažem, tog njenog angažmana i eto, nadam se, moje interpretacije koja se dopala publici i žiriju. Svakako i mi smo ponosni na tebe, moram reći, a da pomenemo i početke. Već sa 18 godina bila si jedna od takmičarki na takmičenju Ja imam talenat, ali to nisu prvi nastupi, već sa 12 godina počela si onako sa ozbiljnijim nastupima. Pa kako su izgledali ti početci i trema i prilagođavanje? Pa, kad se to sve nekako krene u mladosti i to prilično rano... Bude li lakše ili... Pa bude lakše. Moram da priznam da osjećaj odgovornosti danas i verujem i volela bih i želim da uvek postoji, jer umetnik i muzičar bez treme, po mom mišljenju, nešto ne radi dobro u svom poslu. Koliko to postoji sa 12 godina? Koliko postoji osjećaj odgovornosti? Osjećaj odgovornosti da, ali ta trema koja nekako na taj način... Danas ipak drugačije pristupam svemu i svoje obrazovanje akademsko i tu neku, da kažem, formalnu zaokruženost koju posjedujem, tretiram drugačije i mnogo više u stvari nekako vremena posvećujem tome da sve bude
savršeno. Kao dete tu postoji samo ta velika ljubav, želja da se to nekome prikaže, ali neka velika rasterećenost u stvari jer ste dete i sve vam je nekako oprošteno. A što se tiče tih početaka, to je baš zanimljivo jer su to uglavnom bili nastupi koji su isto bili posvećeni nekako Crnoj Gori u Beogradu. I to su sve bile neke lokalne zajednice i rekla bih organizacije vrlo bitne i uticajne u Beogradu koje su tada svojevremeno organizovali jako velike koncerte što u sali Kolarca, što u mnogim drugim, da kažem, domovima kulture na teritoriji Srbije, tako da sam ja uvek kao dete bila onako atraktivna u nekoj crnogorskoj nošnji ili pak nekad i u šumadijskoj sa tim izvornim pesmama, tako da sve to ima smisla i sa onim što radim danas, ali eto, bitno mi je da uvek istaknem da sam ponosno nekako branila to svoje poreklo i pevala muziku ovih prostora, eto, i kao dete sa 12 godina. Da, eto, kad i pominješ sa, inače, porijeklom iz Crne Gore, živiš u Beogradu, ali te muzika i pjevanje su te odveli čak i u Ameriku. Čija publika te možda posebno oduševila? Gdje su te onako najljepše i najbolje prihvatili? Pa mislim da je to upravo Amerika. Ja sada ne bih nešto delila publiku tamo, jer je to prosto kontinent koji prihvata nacije čitavog sveta, ali da, tamo sam isto uspela da organizujem koncert upravo posvećen tradicionalnoj muzici. Da budem preciznija, da su to već obuhvaćene pesme sa čitavog Balkana, tako da nije bilo u pitanju samo da kažemo crnogorsko podneblje, već čitav Balkan, ali svakako je njihova reakcija bila fantastična i upravo taj trenutak kada doživite da kažemo, narodi azijatskog porekla ili pak i američkog i jevrejskog vam prilaze i oduševljeni su i tekstom za koji prosto samo znaju neko, da kažemo, osnovno značenje, ali opet ne mogu da osete. Oni su oduševljeni našim melosom i svakako je to nešto što je Americi kao kontinentu, čini mi se, pa i dalje najprimamljivije. Evropa mislim da je tu i tamo već i navikla na nas i na taj neki naš melos sa Balkana, ali Amerika to još uvek negde ne ume da prepozna i da svrsta u neku kategoriju koju bismo, ne znam i kako bismo mogli da nazovemo. Također moramo da pomenemo da si tokom boravka u Americi imala priliku i da upoznaš njihovog tadašnjeg predsjednika. Pretpostavljam da je ogromna čast bila. Jeste. Moram da kažem da je to bilo ne baš, da kažem, putem muzike i ne tom prilikom, ali pošto sam tamo naravno i radila, imala iskustva i u ugostiteljskim poslovima, eto, imala sam veliku čast da vrlo mali doprinos dam porodici Obama, tadašnjoj predsjedničkoj porodici, i to ne samo jednom, već 3 puta. Imam naravno i fotografiju i jednu divnu uspomenu sa čitavom njihovom porodicom, tako da to je eto divno iskustvo. Naravno, uz njih upoznala sam još mnogo stvarno poznatih i svetskih velikih zvezda. Kad već pominjemo njih, kroz ovaj posao imala si priliku da sarađuješ zaista sa velikim imenima, sa kako naše, tako i inostrane scene. Postoji li neko za koga ti je možda posebno zadovoljstvo ili posebna čast koga bi istakla što ste imali priliku da sarađujete? Pa sigurno ih ima mnogo i sigurno ću nekoga izostaviti, to unapred moram da kažem, ali evo nekako u Crnoj Gori sam i to me uvek inspiriše i uvek se setim nekih nastupa i nekih velikih koncerata. Branku Šćepanović sam inače upoznala prilikom kada sam sarađivala sa Dragoljubom Đuričićem, našim čuvenim bubnjarom i velikim umetnikom, tako da svaki koncert sa Dragoljubom je bio nešto posebno i veliki izazov za mene i velika škola. Eto, u tom smislu, uz Dragoljuba naravno postoji mnogo muzičara sa kojima sam isto imala veliko zadovoljstvo i dalje sarađujem. Neki od njih su i Miško Plavi, Rastko Aksentijević i grupa Biber, ne znam, Vasil Hadžimanov i mnogi drugi, ali eto, moram da priznam da je sa Dragoljubom to uvek bila neka čudesna energija i to je upravo još jedan dokaz da taj neki naš mentalitet ovdašnji čini čuda. Nastupi sa njim i velika manifestacija za koju ste sigurno čuli, Cudska jeka, koja je održana 2013. godine, 3. put na koji sam učestvovala. Eto, to je nešto što ću pamtiti sigurno. 8.000 ljudi na tom mestu koje je danas tako pusto i da kažemo ljudski neposećeno, gotovo da nema nekog prirodnog staništa, je koncert koji ću sigurno pamtiti i upravo tom prilikom sam sa divnom i dragom Brankom Šćepanović pevala. Tako da je taj koncert pod otvorenim, vedrim nebom Crne Gore nešto što mi mnogo znači.
Do kraja si ostala dosljedna da se baviš narodnim melosom, pa koliko misliš da koliko je teško i koliko ima prostora za njega u Crnoj Gori? Da li on ima svoju publiku? Nekako se mladi sve ređe opredjeljuju za tu vrstu muzike. O tome sam juče razgovarala sa mnogim crnogorskim istaknutim umetnicima baš pred sam početak sinoćne koncerta na Trgu Nezavisnosti i oni su mi na moje opšte iznenađenje rekli da je to nekako u Crnoj Gori onako prilično počelo da jenjava, zbog čega je meni žao, jer kao neko ko živi u Beogradu, tu i tamo pratim izvornu muziku i dešavanja koje se prosto dešavaju na teritoriji te zemlje, ali za Crnu Goru mi je žao koliko je tako i donekle bih evo možda ovo neko moje pojavljivanje i nagradu i čitav taj moj trenutak u kom sam se predstavila publici i nadam se dopala, iskoristila kao možda jednu pozitivnu stranu i mislim da će izaći na nešto, da će prosto eto možda ja na neki način takođe kao neko ko je iz ovih krajeva postati deo prosto te riznice crnogorske muzike. Ja sam nedavno dobila jednu knjigu na poklon sa zapisima crnogorskih melodija koje prosto datiraju već sigurno 2-3 veka, možda i više unazad. I bila sam iznenađena pozitivno koliko postoji crnogorskih pesama za koje niko od nas nikada nije čuo. I moja velika želja je da se bavim time, naravno, i dalje uopšte promocijom i interpretacijom crnogorske muzike, ali kao neko ko je to muzički obrazovan i školovan, nije uopšte za zanemariti i za ne pomenuti da ću možda jednog dana i ja doći na ideju da nekim svojim autorskim pristupom crnogorsku muziku, upravo tu, manje poznatu, predstavim u nekom svom maniru. Eto da, to bih i volela da uradim, moram da priznam. Kad već pominjamo možda autorske stvari i slično, možemo li otkriti neke naredne projekte na čemu trenutno radiš, najaviti neke festivale? Da, divno je što to mogu da uradim kod vas i pošto generalno na televiziji uvek volim da se pojavim kad imam povod nešto da kažem. Sve ovo što se dešavalo oko festivala takmičarskog Pjevamo ti Crna Gora je nešto što će me sigurno, da kažem, neki naredni period držati onako vrlo blisko vezano Crnoj Gori, ali već početkom avgusta odlazim na veliki internacionalni jazz festival Nišvil, koji mi je takođe otvorio velike mogućnosti za druge festivale u Albaniji i na jesen za veliki jazz festival u Sarajevu, ali sam Nišvil po sebi je jedna velika i ozbiljna referenca. Moram da priznam da sigurno jedna iz najvećih u mojoj biografiji do sada, tako da, eto, sledi veliki festival, 2-3 koncerta na samom Nišvilu, radionice koje ću imati priliku da realizujem kao, da kažem, vokal i muzički pedagog, a nakon toga nadam se da se bliži kraju i promocija i završetak albuma upravo sa grupom Biber i sa Raskom Aksentijevićem, kojima sam eto imala priliku i uopšte imala veliku čast da budem gost na njihovom albumu. Tako da sve je to nekde opet u kontekstu te izvorne muzike, samo što naravno ima tu dosta, da kažemo, izleta i u džez muziku i uopšte kombinacije različitih stilova po kojima sam ja već u Srbiji i u Beogradu prepoznatljiva, jer to je uvek kod mene nekako ukomponovano sa nekim različitim žanrovima i da zvuči moderno, a opet da počiva na onome što je arhaično i što je istorijski. Nikolina, puno ti hvala što si bila dio jutarnjeg programa. Ja ti želim puno uspjeha i na festivalima i u narednim projektima, a mi se vidimo opet kad bude nešto aktualno. Hvala vama na pozivu. Eto, koristim priliku da svakako pozdravim i vašu publiku i čitavu Crnu Goru i da se zahvalim svim divnim ljudima koji su prethodne 2 noći bili sa nama na Trgu Nezavisnosti i zajedno uz sve nas izvođače i takmičare na jedan dostojanstven i zaista iskren način pjevali našoj Crnoj Gori. Hvala još jednom, bilo nam je zadovoljstvo.